Dober večer, spoštovani zbrani pred televizijskimi zasloni. Začenja se potovanje po planetu zdravja. Bo pa zadnja oddaja v letošnjem koledarskem letu nekoliko, prepričan sem, precej drugačna. Kar smo v zadnjih 2 mesecih napovedovali, se tokrat v studiu televizije Vaš kanal tudi uresničuje. Irma je pripeljala, gospa Irma Ogorevc je pripeljala s seboj gosta in v tokratni oddaji je z nami zdravnik, strokovnjak, ki dobro pozna uradno medicino, v zadnjem obdobju pa dela na področju integrativne medicine. Spoštovana gosta, dobro večer in dobrodošla v našem studiu. Irma Ogorevc, Planet zdravja, dobro večer. Dobro večer. In še posebno zadovoljstvo mi je, da lahko pri nas v Novem mestu v studiu televizije Vaš kanal pozdravim dr. Kenan Vrco, doktora medicino, specialista družinske medicine iz Sarajeva. Dobro večer, dobrodošli. Hvala vam lepo, dobro večer vama. Spoštovani zbrani, najprej nekaj čisto tehničnih pojasnil. Popolnoma razumljivo je, da bo potrebno kakšen stavek ali dva prevesti, zato bom jaz to vse skupaj malce krmaril, verjamem pa, da boste našega strokovnjaka zanesljivo dobro razumeli. Oddaja je, čeprav tokrat sedimo in nismo v stoječi poziciji, kontaktna, tako kot je v navadi, 80 34 56 pa številka, na katero lahko vprašate, in danes imate izjemno priložnost, da izkoristite prisotnost zdravnika, specialista družinske medicine in povprašate vse, kar vas zanima, in morda, če so kakšne dileme, izkoristite ta večer. Ampak seveda, začenjamo pa z Irmo. Irma, najprej vprašanje, kako ste? Jaz sem ful dobro danes. Danes je moj dan. Danes se mi je uresničila želja, da imamo priliko slovenskim gledalcem in gledalcem vašega kanala povedati ogromno resnic, in to na tak način, da jih pove tudi zdravnik. Nekako logično vprašanje je, zakaj ste se odločili, da tokrat imate v gosteh dr. Kenana Vrco? No, kot prvo, dr. Kenan je človek, ki ima velike vrline, človek velikih kvalitet, z veliko prakse. Pozna izredno dobro klasično medicino, jo je opravljal tudi v Kanadi 10 let in danes je delal veliko let s farmacijo, torej ima tudi prakso za zdravili in s prodajo, in na koncu se ukvarja z integrativno medicino, torej z naravno medicino danes. O tem bo vse sam povedal. Torej, jaz sem želela pripeljati zato, ker zdravnika v Sloveniji od zunaj, ker v Sloveniji nimamo sogovornika. V Sloveniji ni zdravnika, ki bi lahko govoril jasno, glasno in po pravici, odkrito in povedal resnico taka, kot je. O stvareh, s katerimi pa se vi na Planetu zdravja ukvarjate in opozarjate že vsa leta, ne? Poglejte, nisem vprašanje samo Planet zdravja in mi. Vprašanje smo vsi, ki se ukvarjamo z naravno medicino v Sloveniji, da nimamo zakona, da absolutno odgovorni niso pripravljeni že od osamosvojitve ga narediti. To je žalostno, in da tako zdravstvo vsi plačujemo. To se pravi, nekaj je hudo narobe. Torej, 80 34 56 je telefonska številka za vaše vprašanje, če se pa želite v nadaljevanju vključiti v oddajo. Sedaj pa je prišel čas, da spoznamo vašega in seveda tudi našega nocojšnjega gosta. Dr. Kenan Vrca, ste specialist družinske medicine. Tako je. Irma je povedala, kaj vse ste delali v klasičnej medicini. Zakaj ste se odločili za drug pristop? Zašto drugi pristop? Vidite, to je trajalo duže vremena. To je moralo da se stvori situacija. Ono što je jako važno, a to je, nemate odgovore u klasičnoj medicini. Klasična medicina ide samo za simptome. Simptomi, 10 simptoma, 10 lijekova. To vam govorim sa aspekta farmacije i sa aspekta medicine. Bavio sam se klasičnom medicinom i bavio sam se farmaceutskim lijekovima.
Znači, sa obe strane znam kako to funkcioniše. Došlo je jednostavno kroz određeno vrijeme, kroz iskustvo, da mora se voditi kod ljudskog organizma, kod ljudskog zdravlja i kad je pitanju bolest, voditi računa o uzroku. A to upravo pruža integrativna medicina kad znate šta je uzrok. Kad pacijent zna šta mu je uzrok, lakše mu se boriti sa problemima. Torej, naš gost pravi, da je pač moral dozoreti čas, ko je zaznal, da so potrebne spremembe, kajti skozi dolgoletno delo in izkušnje v klasični medicini ni dobil nekaterih odgovorov kot strokovnjak, zdravnik. Zato se je odločil za integrativno medicino. Glavna razlika pa je tudi v tem, da integrativna medicina išče vzrok bolezni, pri klasični medicini pa vse skupaj nekako bazira na simptomih. In to je bilo tisto ključno, pač želel je na drugačen način, ravno tako strokovni in učinkovit, pomagati ljudem, ki so zboleli oziroma imajo težave. Poleg toga što ste rekli, šta je ona glavna razlika u radu zadnje 4 godine i prije? Pa vidite, znači kada sam počeo sa integrativnom medicinom i kako što više radim sa integrativnom medicinom, što više s pacijentima radim, jer pacijent je najvažniji i on mora da dobije informaciju, ali pravu informaciju o svom zdravstvenom stanju, a naročito kada je bolestan. Bolestan može biti na razne načine. Prema tome, kako sam više u integrativnoj medicini, sve više spoznajem da povratnu informaciju koju dobivam od pacijenata, da je to u stvari pravi put. Pacijenti su bolji, bolje sarađuju sa mnom i mnogo je bolje njima, što je najvažnije. Pacijent je na prvem mestu, zato zdravniki in vsi, ki pa se ukvarjamo z stvarmi, da pomagamo obolelim, moramo narediti vse, da pacijentu nudimo maksimalno pomoč in tudi strokovno, predvsem strokovno pomoč. Sedaj, ko se ukvarjam z integrativno medicino, imam čisto drugačne informacije in drugačen kontakt z svojimi pacijenti. Tudi pacijenti se bolje počutijo in tudi sam se bolje počutim. Kad ste odločili, da startate sa integrativno medicino, vaši kolegi, znači kolegi iz klasične medicine, su vam se smijali. To ste čuli vjerovatno od Irme, to sam Irmi pričao. Odlično, vidite, doista to se događalo. Zašto? Mislim da je u pitanju situacija nepoznavanja integrativne medicine. Sam pojam integrativne medicine na našim prostorima je još uvijek nepoznat, ali u Americi je počelo to 2005. godine. Od te godine, 2005. godine, smatra se da je integrativna medicina počela na pravi način da funkcioniše. Prvi put se dogodilo da je više pacijenata došlo kod doktora integrativne medicine nego klasične medicine. I od tada kreće integrativna medicina, urologija, integrativna kardiologija i tako dalje. Šta je u stvari ta integrativna medicina? Pacijent se gleda cjelokupno i gledamo uzrok. Šta je najvažnije? Njegov historijat, anamneza, mi to kažemo, u zdravstvenom svijetu, jer je 95% dobre anamneze sigurna dijagnoza. Koje lijekove pije? Socijalni status i kada se objasni uzrok njegovog problema, onda zajednički, nekakav, kako bi rekao, partnerski odnos postoji, odlučujemo kako ćemo terapeutski djelovati. Ja, res je, potrdil je dr. Kenan Vrca na začetku, ko se je odločil, da bo deloval na področju integrativne medicine, so se mu njegovi kolegi smejali. On pravi, danes po 4 letih so stvari popolnoma drugačne, da verjetno je razlog temu to, da enostavno
niso dovolj poznali integrativne medicine, kajti pri integrativni medicini je ključno to, da se poišče vzrok bolezni in potem se v sodelovanju s pacientom poišče pravilna terapija, da se te težave odpravijo. V klasični medicini gredo zgodbe malce drugače. Irma, vi vedno poudarjate, da pri vas, v vseh vaših enotah po Sloveniji, ko pridejo pacienti na pregled, se ga nekako lotite celostno. Najprej poskušate ugotoviti, v kakšnem stanju je, in potem se v bistvu nadaljuje ta zgodba. Absolutno. Tako kot je rekel dr. Vrtca, bi jaz o našemu načinu govorila, da delujemo najprej preventivno. Mi ljudi spostavimo z njimi kontakt, kjer izvemo, kako se hrani, kako odvaja blato, kako odvaja urin, kaj je, kaj se pripravi, kako si hrano pripravi, koliko hrane poje, kakšen odnos ima do samega sebe, zakaj to tako dela, in ga tudi poučimo, kaj mora popraviti, ker človek lahko kupi dobro hrano, jo predsvre v prežganem olju in jo pokvari. In zato ima prebavne motnje, težave, ki vodijo absolutno v bolezen. Torej, tega pri klasičnemu zdravniku ne dobi. Zdaj bom pa še povedala, zato sem si želela, da pride zdravnik z mano, da me lahko tudi popravi. In dr. Vrtco, prosim, da je na njegovi strani, torej na zdravniški, jaz pa na sestrski. Niti en zdravnik se ni učil na medicini o hrani. Kako lahko zdravnik to deluje, s kakšno pristojnostjo lahko se pogovarja o hrani, in tudi njega bom vprašala, kaj je moral narediti, da se je sam poučil o hrani in koliko je moral naštudirati, se učiti, da bi lahko danes svojim pacientom govoril predvsem o hrani, kjer je večinski vir vseh težav prebavnega sistema, kjer so doma vse bolezni. Doktor Vrtca, zanimivo je, da praktično nema emisije mesečne, ko imamo ovdje v našem studiu, da Irma jedan deo emisije ne nameni hrani. I sad vas ja pitam kao specijalista, doktora, zašto je toliko važno ta područje prehranjevanja? Pa vidite, ne samo da je Hipokrit rekao da je hrana lijek, a lijek hrana, nego se to svakog momenta ja zadnjih 20 godina uvjeravam. Zadnjih 5 godina kako radim integrativnu medicinu, to je prava istina. Zašto? Molim vas, kad sam počeo da radim u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, svoju praksu integrativne medicine, slučajno sam pogledao na lokalnoj televiziji, pita moju kolegicu, pita vaša kolegica, šta pacijentica jede kad ima onkološko oboljenje? Hoćete prevesti? Torej, hrana je zelo pomembna, hrana je ključna, tudi iz stališča zdravnika, pravi dr. Kenan Vrtca, in sedaj bo povedal primer, ko je začel analizirati vse te stvari, ki so povezane s hrano, je gledal eno oddajo in gledalka, mimo grede vabljeni ste, da se nam pridružite, je vprašala njegovo kolegico, torej, ki je zastopala klasično medicino, kaj naj je pacijentka, ki je imela rakovo obolenje. Tako je. Moja kolegica je kazala upravo ono što ima u kliničkom centru, koja je hrana. Znači, nema, uopšte se ne vodi računa da treba posebna hrana. Odmah sam nazvao lokalnu televiziju i rekao sam, hoću da nastupam, da snimimo emisiju o dijabetesu, ali recepte koji prave oni, to je emisija popularna, recepte koje prave ja ću
kazati koji se recepte trebaju da prave kad je dijabetes u pitanju. I napravio sam tu emisiju i poslije toga je krenulo da se razgovara u Bosni i Hercegovini među pacijentima prije svega o hrani kao najvažnijem dijelu terapije kod pacijenta. Hrana je, tako dr. Kenan Vrca, eden najpomembnejših delov uspešne terapije. In problem je, da žal, tako dr. Kenan Vrca ugotavlja in tudi sam, ko je delal še v klasični medicini, je to lahko upozoval iz neposredne bližine, je problem ta, da ni pravega pristopa s hrano, torej pravilna doziranja, kakovost in kaj sploh dajati pacientom. Posledica pa tega je, da je na področju prehranjevanja premalo znanja. In zdaj prihajajo boljši časi in to je zelo dobro. Irma, to vi ugotavljate tudi, ko pridejo ljudje k vam na posvetovanje, na preglede in mislijo, da bodo vaša odlična olja naravna delovala čez noč in vi zelo hitro ugotovite, da ne upoštevajo vaših navodil, začne in konča se pa pri hrani. Torej, začetek in konec je vse vir gorivo. Tudi pri avtomobilu, če ga tako vzamemo, če hočemo, da pravilno dela in gori, je zelo važna kvaliteta goriva. Tudi kvaliteta hrane, vsi vejo, ampak ne samo kvaliteta na mizi, zdaj, ko smo tudi že v decembru, kako je okrašeno, kako je dekorirano. Prvič, kaj telo potrebuje in kaj je sposobno prebaviti, to se mora zdravnik vprašati. Koliko lahko ta človek prebavi in kaj ima njegovo telo potrebo, po čemu in če sploh mu lahko to prebavi. Ker pacientu ali pa stranki ali pa človeku mi mu lahko z najboljšo hrano škodimo, če ugotovimo, da je ne more prebaviti, da nima dovolj encimov, da ima vnetje želodca, da ima vnetje 12-nika, da je zaprt, da ne more že 10 dni na blato. Torej, kako bo delal ta imunski sistem tega človeka, če mi temu telesu ne damo možnosti, da bi dobilo dovolj goriva, da bi dobilo adekvatno hrano, da bi vsaka celica lahko opravila svojo funkcijo in predvsem prebavni sistem, ker je osnova, da bi kompletno telo lahko delovalo. Torej, tega v zdravstvu absolutno ni, ker je pacient 3 minute časa, dobi 23 receptov, če je treba, sploh kolikor jih je, sploh nas ne zanima, kaj gor piše, ampak jih dobi, nobenega pogovora in pacienti hodijo teh zdravnikov iz dneva v dan, bolj tako, kot je dr. Vrca tudi povedal, se obračajo integrativni medicini, to ustvarja veliko trenja, veliko pljuvanja, bom rekla, da to ni nič, da kaj mi sploh delamo taki, kot je planet zdravja. In mi tudi ne moremo biti večno tiho, pacienti so v dilemi, zato sem želela, da pride zdravnik, ki bo stal na strani zdravnikov in je zdravnik in naj dostojno pove po pravici, kaj je bolano v tej medicini in kaj ni v redu, da bi ti pacienti dobili tisto, kar plačajo in morajo dobiti od teh zdravnikov in od vseh, ki se z njihovim zdravjem tudi ukvarjajo. Mi se ukvarjamo absolutno z vzrokom bolezni, ukvarjamo se z prehrano, z načinom njihovega življenja, s kvaliteto življenja teh ljudi, zato se obračajo vedno bolj, ker tega tam, kjer bi morali dobiti, ne dobijo. In tukaj, ker pa se zdaj gre že za denar, se gre za interes, se gre za ugled, namesto da bi se medicina poboljšala, je treba uničiti unga, ki je boljši. In to smo vsi izpostavljeni, ki se ukvarjamo s takimi naravnimi načini, ki dajejo nažalost velikokrat veliko boljše rezultate in ljudje predvsem so zadovoljni zato, ker pri nas rešijo svoje probleme tudi po 20 letih. Dr. Vrca sam to dela, sam se s tem ukvarja, pa bo lahko povedal, ali je bil hitrejši prej v klasični medicini za vso farmacijo ali je boljši danes. Mislim, mnenje zdravnika
sem želela zato, da bi naši poslušalci razumeli, da je to tako velika resnica, kar govorim, če sem se pojavila, da lahko odprto pred vso Slovenijo govorim. In tudi doktor Vrca je tako prepričan vse to, da lahko pred tolikimi ljudmi in v tuji državi lahko govori o tej veliki resnici, kar v medicini je. No, o tej veliki resnici, kakšna je ta resnica, bomo nadaljevali čez nekaj trenutkov, nikamor ne vidite, imamo sedaj nekaj oglasnega bloka, da si boste lahko zapisali tudi telefonsko številko, kajti verjamem, da jutri boste mnogi želeli obiskati Planet zdravja, kajti danes v tej oddaji vas, moja gosta, seznanjajo z nekaterimi resnicami, ki so bila kar nekaj časa zamolčane. Ali pač poglejmo, hitro bomo nazaj. Zdrav človek ima nešteto želja, bolan pa eno samo. Ne pozabite na svoje zdravje, obiščite Planet zdravja. Planet zdravja. Napredna naravna znanost za izboljšanje življenja. Planet zdravja. Vrnite svojemu telesu zdravje v 3 korakih. Najdete nas v 11 poslovalnicah po Sloveniji, kjer vas bodo profesionalno in prijazno sprejeli naši terapevti. Pokličite nas in z veseljem vam bomo svetovali. 01 518 7610. Kot obljubljeno, hitro smo nazaj, spremljate posebno decembrsko praznično oddajo Popotovanje po planetu zdravja. Poleg Irme Ogorevc danes z nami tudi dr. Kenan Vrca, doktor medicine, specialist družinske medicine iz Sarajeva, vrhunski strokovnjak, ki je v svoji bogati karieri izkusil obe plati medicine. Dr. Kenan Vrca, Irma je pričala, v čemu je taj problem v medicini? Kad ste bili vi uspešni, učinkoviti? Prije dok ste radili klasičnu medicinu ili sada zadnjih godina kad radite integrativnu medicinu? A vidite, to je neuporedivo. Zašto? U klasičnoj medicini sam imao ponekada povratnu informaciju dobru. Ponekada. Danas bavim se već ovim 5 godina sa pacijentima. Svaki dan ja imam povratne informacije od pacijenata, ne 1, nego 5. Finih povratne informacija. Znači, dobrih, pozitivnih. Tako da me zovu na telefon. Kaže, doktore, nemam novaca više da nastavim. Bosna je siromašna još uvijek. Ali, jedem što nikad nisam jeo. Popravio si mi želudac. To je prava povratna informacija. Ili, pogledajte ovo. Djevojka iz Amerike, moja pacijentica, došla. U Americi se jede sve i sva. Ogromni otrovi se jedu kroz hranu. Nikada sa 26 godina nije dobila menstruaciju. 2 mjeseca je bila kod nas. Ja sam joj samo napomenuo da bi se moglo dobiti da dobije svoju menstruaciju. Ona je došla sretna. Mama je napravila, kaže, tortu, doktore, ja sam postala žena sa 26 godina. Koje su to povratne informacije, gospodine Slobodan? To su predivne. Morate se složiti. To je res. Torej, ne da se primerjati učinkovitost v klasični medicini, to so izkušnje dr. Kenana Vrca, mednarodnega strokovnjaka, in sedaj, ko v zadnjem obdobju se ukvarja z integrativno medicino, kajti vsakodnevno od svojih pacientov, ima jih več tisoč, dobiva različne informacije in to so vse pozitivne, kako se pač njihovo zdravstveno stanje izboljšuje, spreminja in konec koncev tudi on na ta način nadgrajuje tudi svoje znanje in izkušnje. Velikokrat lahko slišimo, dr. Kenan Vrca, da mnogi jemljajo, vzimajo po više
5 ili više različitih lijekova na dan. Kao doktora vas pitam, da li je to opasno za organizam? Pa vidite, ja znam gdje jedan lijek ide, a ovih 9 ne znam. Iako i taj jedan otrov. To naravno mogu ja govoriti jer sam se bavio farmacijom, kao farmaceutski direktor, product manager i tako dalje. Znam šta znači lijekovi. Doživio sam prošlog mjeseca u Njemačkoj jednu divnu konstataciju od jednog gospodina koji se bavi lijekovima. Čitav život se bavi lijekovima i ima svoju kompaniju. I on je dobio jednu nagradu i on je izašao da priča i da se zahvali za tu nagradu. Znate šta je rekao? Čitav život se bavim lijekovima, ali lijekovi ne pomažu. Mi samo bacamo simptome njihove pacijenata pod tepih. Kad je završio, pozdravio sam se s njim. Jer je to čovjek koji je spoznao da su lijekovi maksimalan otrov. Koji god hoćete lijek spomenuti. Mislim da je dobro da prevedete, da ne odemo previše, pa ću vam dati primjere lijekova. Torej, doktor Kenan Vrca apsolutno pravi, da preveč zdravil vsakodnevno negativno vpliva na človeka. Po njegovih izkušnjah že eno zdravilo je preveč, govorimo o sintetičnih zdravilih, da bomo pravilno razumeli, o čem govorimo. Potem pa je tudi povedal pač en primer na konferenci v Nemčiji, kjer se je direktor farmacevtskega podjetja v zahvalnem govoru pač povedal, da že celo življenje se ukvarja z zdravili, ampak da to ni to. Sedaj pa bo zdravnik iz svoje bogate prakse nam navedel tudi nekaj primerov. Izvolite. Primjer lijeka. Recimo, ja sam počeo da radim 78. godine, znači prošlo stoljeće. Mycobacterium tuberkuloze, to je bakterija za tuberkulozu. Te 78. godine kad sam ja radio, upotrebljavao se i jedan antibiotik i počeli smo dodavati drugi. Sada, nakon toliko godina, skoro 40 godina, znate koliko se lijekova uzima za tuberkulozu? 6 antibiotika. Zamislite šta to znači. Bakterija pravi otpor, mijenja se. Ona živi, a samo se bez veze, bespotrebno uzimaju lijekovi. To je konstatacija broj 1. Ako hoćemo o acetilsalicilnoj kiselini da pričam, jer je to generičko ime, možemo pričati. Ona se daje kod svakog kardiološkog pregleda kao zaštita od infarkta. To je klasična laž. Acetilsalicilna kiselina izaziva infarkt. To je problem. I milijardu drugih lijekova. Možemo spomenuti možda i najvažniji lijek, meni najdraži lijek, penicilin. On je pronađen 39. godine od Fleminga. Pazite, Fleming kad je pronašao penicilin, to je bio najbolji lijek. Opet, 78. godine kad sam počeo raditi, 150 internacionalnih jedinica se davalo. Znate koliko se sad daje? Dnevno. 3-4 miliona. Šta radi penicilin? Samo uništava floru crijeva. Ako uništite mikrobe i mikrobiome kao posebnu skupinu crijeva, morate imati bolest. To lijekovi rade. Torej, v nekaj konkretnih primerih je zelo konkretno iz svoje bogate prakse dr. Kenan Vrca pojasnil, kako učinkujejo zdravila na ljudi in dal tudi nekaj statistične primerjave. Ko je pred 40 leti začel delati kot mladi zdravnik, se je na primer za neko bolezen uporabljal en antibiotik, danes 6 ali več, in po njegovem strokovnem mnenju in prepričanju je to popolnoma nesprejemljivo. Irma, velikokrat izpostavljate, da je zelo pomembno, da človek ohranja dober imunski sistem, da je v dobri kondiciji. No, mislim, da zdaj smo prišli k tistemu, za kar smo danes tukaj.
Torej, imunski sistem v telesu, vemo, da ga je največ v črevesju. Zdaj pa vprašam vse zdravnike in vso javnost, kako ne bo hrana tisti vzrok, če je direktno v stiku z imunskim sistemom, torej prebava, kako je zelo važna, kako je važno delovanje želodca, ker govorimo na planetu zdravja že 20 let, kako je važno, koliko je kisline, kako je važno, kako dela trebušna slinavka, žolč, jetra, tanko črevo, kako je prav, da pravilno prebavimo, da ne dražimo našega imunskega sistema. In na koncu koncev, ker imam tukaj zdravnika, želim tudi, da on pove, če mi zbolimo za bilo kakšno bolezen, ne dela prav imunski sistem, ker če bi delal, mi ne bi bili bolani. Torej, kako ne moremo govoriti o črevesju, kako ni važna ta hrana, kako je to vse brez veze, tako kot slišimo neštetokrat, da so ta olja naša brez veze. Vsa olja imajo reakcijo. Mi ne rabimo govoriti, da zdravijo, mi govorimo, da imajo tak in tak učinek, ker če ne bi imelo učinka, potem ne bi bila niti hrana in vsako zdravilo ima učinek. Gre se samo, koliko je dobrih in koliko je slabih. To se pravi, če jemo eno zdravilo za ledvice in meni uničuje jetra, meni je čisto vse eno, ali bom jaz umrla zaradi ledvic ali zaradi jeter. Če ne morem pozdraviti tega vsega. In telo razume samo organske stvari, anorganske, smo se v 7. razredu učili, da se odbija organska in anorganska kemija in da ne deluje. Dejstvo pa je, da je poznan graf, da samo 11%, zdravniki so napisali, samo 11% zdravil in metod je učinkovitih v medicini. Zakaj jih uporabljamo pa še ostalih 89%? Zato, ker se splača. To je tisto, kar nas moti in zato sem se odločila, da bom nastopala tako, ker je to ena velikanska resnica. Zdaj bi pa prišla spet k imunskemu sistemu. Torej, mi, kako bomo popravili, mi tukaj se moramo vprašati in vprašujemo tudi medicino. Kako bomo mi popravili imunski sistem, če jemljemo zdravila, ki nas uničujejo, ker ima 10-20 stranskih učinkov. Kdaj bo začel naš imunski sistem delovati? Nikoli. In kaj opažamo na planetu zdravja? Da imajo 99,9% ljudi prebavne motnje. To se pravi, da to zavisi od hrane. Da imajo napačno delovanje želodca skoraj 100%. Da imajo težave z kislino, da imajo težave s kožo, da imajo težave z žolčem, da se reže žolč, da so kamni, da je vnetje ledvic, da so kamni na ledvici. In kar je najbolj hudo, raste procentualno obolelost za rakom. Kako ne bo odmiralo telo in bilo bolano, če ga pregrevamo z vsemi mogočimi stvarmi, ker so vse reakcije, izločajo toploto kemične v telesu. Kako ne bomo zboleli, kako bo naša ledvica hladila naš sistem, zato pa se planet zdravja ukvarja s merjenjem temperature in ugotavljamo pregretja. In vsaka pregretje ustvarja hiperfunkcijo in vsaka hiperfunkcija vodi v hipofunkcijo in mi pridemo k zdravniku, ko nam že zdavnaj ni hiperfunkcije, organi so v hipofunkciji, in potem dobimo zdravila, ki imajo še 20 stranskih učinkov in čakamo, da bomo ozdraveli. Pozabite. In to je, da je vsak dan več bolanih, rezultat je ljudi, vsak dan porabimo več zdravil in vsak dan smo manj učinkoviti na ta način. Torej, kako zelo pomembna je hrana, kako zelo pomembno je, da znamo popraviti imunski sistem. In kar bom zdaj povedala, je največja resnica, do katere je prišlo v vseh 20 letih dela planeta zdravja. Mi lahko učinkujemo z zdravilom ali pa z bilo čem, če damo peros v želodec, samo na želodec. Tam se resorbira in se razreči z limfo in krvjo in ne moramo več slediti, kako bo to delalo. Če damo intravenozno, in venozna kri gre prej ali slej, se pomeša, prehaja v arterielno in arterielno v venozno. Torej, mi ne moremo slediti
zdravilu, kam bo šlo več, v kateri organ, kjer je potrebno. No vidite, preko kože pa sledimo lahko direktno velik vpliv, kako deluje na vsak organ. Zakaj? Ker vsak del kože ima svoj energijsko vezan organ v notranjosti. In preko kože delujemo na možgane lahko in možgani delujejo na organ. Če pa mi vemo, da ogromno zdravil, ki jih jemljajo, blokirajo naše receptorje, to se pravi, blokirajo naš sistem samozdravljenja. Kdaj bomo mi ozdraveli? Nikoli. In ne moremo. In da je tukaj zgrešeno že iz baze. Mi lahko menjamo zdravila, menjajo ime, menjajo 2 formuli, ampak jaz komaj čakam kot sestra, ki imam že 44 let delovne dobe, da bodo enkrat začela statistika, koliko ljudi smo pozdravili, ne koliko smo jih zdravili. To je nam važno. In kadar bom šla k zdravniku, da mi bo rekel, tako kot bom šla k doktor Vrca, ali vi to znate? Ne znate. Dajmo, greva na kavo. Pa veste, poznate kakšnega vašega kolega, ki to zna? Ne poznate. Bom vprašala še koga drugega. Je tako ali ne? Ne, da mi bo doktor Vrca rekel, veš kaj, Irma, to je pa neozdravljivo. No, zdaj te bom pa jaz zdravil. Takrat bom rekla, doktor Vrca, hvala lepa. V drugem življenju, ne? Mi bomo pa zdajle, ne bomo rekli hvala lepa, ampak bomo poslušali, kaj bo nekdo, ki nas je poklical, vprašal oziroma komentiral. Dober večer, kdo je z nami? Dobar večer. Dobar večer, se lahko predstavite in odkot kličete? Ja, tu poslušalka Štajerske. Vprašala bi, imate ne, jaz sem začela gledati to oddajo, pa bi vprašala gospod Irma, večkrat govori o tej prehrani in kakšen bi bil način prehrane, kaj lahko ješ, me zanima po njenih navodilih, ker vsi starejši ljudje, ki so dolgo starost živeli, so jedli v glavnem od kruha, to, kar se ne sme, vseh žit, mleka, dobro, repo, zelje, to jadlo zraven, ampak mleko skozi se odpoveduje in kakšna je sploh ta hrana, ki se lahko uživa po njenih navodilih. No, hvala za vprašanje. Glejte, prvo vam bom povedala, da ko dobimo človeka, ki ima motnje v telesu ali pa ki jih nima, prvo ga moramo pregledati telo, da vidimo, v kakšni situaciji je to telo. Jaz ne morem svetovati nekomu, ki ima vnetje želodca, beljakovine, zato ker če je vnetje želodca in mu dam beljakovino, bilo kakšno, tudi fižol, rastlinsko, lečo, čečeriko, takrat mora želodec toliko več kisline izločiti in kislina na vnet želodec ne gre. Zdaj pravite ne mleko, dokazano je, zato bo doktor Vrca kot zdravnik vam razložil, zakaj mleko ni v redu. Zato, ker imamo mi mleko od naše mame in jaz nisem še nobenega telička videla, da bi ga hranili z ženskim mlekom. Ne? Pa niti kozlička, ne? Ker tudi njemu ne bi bilo dobro. Torej, kakšna hrana človeku, tako ko jo lahko telo prebavi v najlažji obliki in to terja permanentno dolgo življenje. Včasih so ljudje umirali pri 50 letih, poglejte, slike so bili starčki pri 50 letih z zoženim ožiljem, to lahko tudi doktor Vrca potrdi, ker je zdravnik, in niso bili zdravi. Kdo pa se je sikiral, če ni bilo medicine? Kdo pa je kaj vedel v medicini? Zakaj je umrl? V meni je umrl bratec, so napisali, je umrl zaradi driske, ma se nobeden ni za to sikiral. Jaz sem bila bolana celo mladost, se nobeden ni sikiral. So me boleli koleni, so rekli, da imam revmo. V resnici sem bila zakisana, ker sem jedla samo mleko. In vam povem zakaj, da je to. Mi lahko dnevno prebavimo samo toliko beljakovin, ostale fermentirajo in delamo z njih alkohol. In ta fermentacija je vzrok, bolj ko jo povzročamo vseh bolezni, predvsem rakastih obolenj, ker se ustvarja etilni alkohol, ki razpada v CO2, vodo in mlečno kislino. Mlečna kislina dela vnetja po celem telesu.
To je treba znati. To se pravi, da vsi, ki me zdaj poslušate, Irma že 20 let predava po tej Sloveniji in ogromno ljudi se je že kaj naučilo, je treba vsi, ki samo povejte, da prvo vprašati sam sebe, kaj sem pa jaz prečital, da bi se kaj zase naučil. Obstojajo knjige, prečitajte si kitajsko študijo, ali pa čakajte, da bo javnost ali pa zdravstvo rekel, to ni res, čeprav je bila študija 49 let delovna ali 47. Tako negiramo, pomaknemo, tako kot je doktor Vrca rekel, pod preprogo. Ne bomo pod preprogo več stavili. Ampak vsi dolžnost je, da sami skrbimo zase. In planet zdravja se ukvarja z vzrokom in kako pomagati telesu, da bo pridobilo spet sposobnost opravljanja svojih funkcij. Zdravljenje je šele potem, kako bom telo zdravila, če sploh sistem več ne dela. Avtu treba sistem popraviti, tako tudi v telesu. In kako popravljamo sistem? Najprej moramo aktivirati imunski sistem nazaj, to se pravi kontrolo telesa. Tega ne more vršiti ne jaz, ne gospod Sloboda, ne doktor Vrca, ampak samo vsako telo posebej. Medicina se s tem ne ukvarja, saj se jaz, ko sem hodila v šolo, niti vedeli nismo o limfi, nič in imunskemu sistemu. To lahko doktor Vrca, ki je zdravnik, pove in sva istega letnika. Ne? To se pravi o limfi, ki je primarni sistem, ki je imunski sistem, kjer je odpornost telesa, po kateremu tečejo vse informacije v naše možgane, ni nobeden vedel nič. In danes se ga ne popravlja primarno in nikoli in potem, kako ga boš zdravo, če ti ta sistem ne popravljaš? Imamo ljudi, ki pridejo od zdravnika s takimi nogami, debelimi, vse zastoj. Kaj je zastoj? Tekočine, limfe, medcelične tekočine. Imajo vse zatečene roke, vse jih boli. In kaj je bolečina? Bolečina je zastoj toplote v pretoku. Zato, ker je pretok slab. In kje je vzrok tega? V debelem črevesju. Kitajci 5000 let vejo, da je vzrok v črevesju. Tam je debelemu, tam ni resorpcije mineralov, je čiščenje krvi, limfe in če to ne dela, kaj se zgodi? Ja, mi se zastrupljamo z lastnim blatom. Noter nastanejo rane in je resorpcija blata v kri. Nazaj. Kako ne bomo zboleli? Tako kot doktor Vrca pove strokovno, to so bakterije, ki izločajo tudi svoje encime in nas razgradijo. In to so te resnice, ki bi morali ljudje vedeti. Take oddaje mi rabimo strani zdravstva, da naše ljudi podučujejo. Ne, pridi na svit, pošli blato, pošljem blato je okej, ni krvavo, jaz sem okej. V resnici imam tacga raka, da čez 2 meseca me ni več. To je delanje denarja, to je prodajanje, bom rekla, ne bom kaj rekla, no, bom zamolčala. Sedaj je kar nekaj izhodišč, Irma povedala, in bomo izkoristili vašo prisotnost, doktor Kenan Vrca, pa pojdiva najprej po vrsti. Nekajkrat smo slišali tudi v vprašanju naše gledalke, zašto je mleko problematično? Da vam to objasnim, reći ću kako pacijentima, mali ću uvod napraviti, kako pacijentima mi objasnim, ja svaki put svakom pacijentu objasnim kako, vrlo jednostavnim rječnikom da razumije. Mi imamo 3 stuba metabolizma, tako ja kažem, želudac, štitna i limfa. To su 3 najvažnije stvari organizma. Čitav metabolizam stoji na tome. Želudac zato što ima ili kiselinu povećanu, ili smanjenu, ili normalnu. Kad neko nešto pojede, u zavisnosti kakva vam je kiselina, da li je povećana, normalna i snižena, ta je hrana, energija, praktično, je li tako, crtica energija, mora se prenijeti dalje u čitav organizam. Kako se prenosi? Pa želudac to prenosi. I u zavisnosti, kažem vam, je li povećana kiselina, smanjena, taj prenos energije ide u pankreas, odnosno gušteraču. Tu je glavno i odatle ide dalje. Štitna kontrolu čitavog metabolizma i kao što Irma reče, limfa
ona sve čisti. Ona je odbrambeni organizam. Kad neki od ovih stubova padne, imamo takozvani pad imuniteta. Kad imamo pad imuniteta, prva iskoči Candida. Candida albicans je gljivica. I mi znamo da je pao imunitet. Ona dolazi iz debelog crijeva, gdje normalno živi, dođe u tanko crijevo. Tanko crijevo nije njena normalna, kako bi rekao, stanište. Ona tu ne živi. I uđe u krv i uđe u tkiva. Ali uvijek je sa bakterijom. Najčešće sa najgorom, to je Clostridia, nekada je Proteus, nekada je stafilokok koji jede željezo i tako dalje i tako dalje. Sad smo već na nivou crijeva. Malo prije Irma spomenula stvar koja je jako bitna za vaše gledatelja, a to je ti mikrobi, bakterije, virusi, protozoje, paraziti, oni imaju svoj genetski mod. Oni su ti, u zavisnosti od hrane kakva dolaze, oni moraju uzimati sebi energiju, oni rastu. Zašto je mlijeko problematično? Prvi put se dokazalo kroz kinesku studiju. To za svakog doktora, to je najbolja studija na svijetu. Kineska studija. Zašto? Prije svega, mi doktori vjerujemo samo u studije. Zašto? Upravo ovako kao što je kineska. Dugo traje, dvostruko slijepa, niko ne zna šta pije i što je najvažnije, rezultati se mogu pokazati nakon određenog vremena, ne odmah. I takva je upravo studija, kineska studija ili kitajska studija, koja govori o mlijeku. Kako su objasnili dijabetes tipa 1? Danas oficijalna klasična medicina govori da je to autoimuno oboljenje. Tačno, ali ne ide dalje do uzroka. Uzrok je u mlijeku. Najbolja hrana za dijete je majčina hrana. To je znači majčino mlijeko. 50% masti i 50% čega još? Bjeljančevina. Prema tome, to je najljepša hrana. Ne postoji na planeti ljepša hrana. Ako nije dijete dovoljno dojilo, a smatramo da ispod 6 mjeseci nije dovoljno, nije se stvorilo prava flora crijeva. To dijete je već sklono svim mogućim oboljenjima. Jer sve je u bakterijama, sve je u mikrobiomima. Kada nastaje dijabetes tipa 1? Nastaje onoga momenta kad imate bjelančevinu iz mlijeka koja dođe i ne može da se razgradi do detalja, nego ostaju fragmenti. Tim fragmentima se hrane bakterije, jer nisu svarivi. I šta se dešava? Bakterije idu dalje na naš imunni sistem. Naš imunni sistem je u crijevima 85%. Tamo se stvaraju limfociti. Tamo je mjesto, napadne vam odbranu, a kad vam napadne odbranu, nema ništa, nema neke potrebe dalje razmišljati, bolest je tu. Jedina stvar koja je tu važna za dijabetes tipa 1 je taj što ti mali komadići su sličili, odnosno isti su kao Langerhalsova ostrvca, a to je u pankreasu. I onda, kad imate autoimuno oboljenje, onda naše tijelo ne može da prepozna da li je to mlijeko ili Langerhans ćelije i napada i imate jedan dijabetes naglo u prvoj godini života. To je tako šokantno za roditelje, znate, ali sve je u pitanju hrana. Torej, dr. Kenan Vrca je sedaj zelo strokovno razložil, zakaj je problem v mleku in zelo dobro to razlaga tudi kitajska študija. Zato, kot je rekla Irma, je zelo dobro, da kakšno stvar ljudje tudi preberajo in se sami podučijo. Torej, je nekaj resnice absolutno na tem, da mleko je škodljivo in ni več, bi rekel, tako pozitivno kot mogoče, ne vem,
30, 40, 50 let nazaj. Još jedna stvar je koju bi trebalo raščistiti, koju isto Irma poudarja svaki put. Kako je pomembna kontroliranje telesne temperature, termoregulacija. Da li se vi slažete s tim? Apsolutno. Pazite, naša temperatura tijela, srednja, je 36,8 do 37,2. To je srednja temperatura. Temperatura tijela nije u čitavom organizmu ista, različita je. Sad zamislite koliko će biti različita kad postoji disbalans. Sve što je jako nisko od spomenute i visoko od spomenute temperature predstavlja disbalans. I nama je uvijek ogroman problem ljudima to objasniti, ali im objasnimo. I oni znaju kada je upola ima uvijek veću temperaturu. To je normalno i logično. Kažem vam, pacijentu je uvijek jako važno objasniti logično. Ako je logično, pacijent će prihvatiti i lakše će se boriti sa svojim problemom. Iako uravnavanje telesne temperature je izrednega pomena, pravi dr. Kenan Vrca, in vsaj, če pomislimo sami, če zbolimo, imamo povišeno temperaturo, če je temperatura preniska, je zopet dokaz, da nam je imunski sistem v okvari, če se tako izrazim, in da se nas loteva bolezen. No, za to metodo integrativne medicine pa se najprej poišče vzrok, zakaj pride do teh temperaturnih razlik. Preden se bomo poslovili, Irma, pa morava omeniti en nov vaš dosežek. Strokovno ste zelo dolgo časa delali na tem, testirali in danes lahko rečemo besedo dve o olju 65 ekstra. Torej, olje 65 ekstra je naš nov proizvod, danes je v promet prišel. Testirali smo ga kar nekaj časa, predolgo, mogoče kar nekaj let, bom rekla, da smo ugotovili, kateri del pripada imunskemu sistemu kože, in to so ušesa. Torej, če našo 65 ekstra namažete na uha, na uhlje, bom rekla, na sprednjo del grla, spodbudimo nazaj imunski sistem, tako kot je dr. Vrca rekel, tudi cirkulacija v pregretem telesu je drugačna, prepočasna, se razširijo žile, v podhlajenem telesu se zožijo in kadar je narobe v trebuhu in so vnetja, takrat se dvigne temperatura in tudi, ko je pregret imunski sistem, začne izločati histamin. Histamin je vazokonstriktor, stiska ožilje. Če mi narobe hranimo to telo, ga permanentno ustvarjamo in pride do zožitev kapilarnega ožilja, ne teh velikih žil, ven, ampak kapilarnega ožilja. Kapilarno ožilje je naš imunski sistem. Največji imunski sistem, ker ga ima vsak organ in praktično vsi organi tvorijo en velik imunski sistem. Poleg vseh bezgav, ki so v trebuhu, poleg vseh limfnih poti. Torej, kaj mi naredimo, ko naš imunski sistem, če smo bolani, ne deluje, namažemo olje 65 na uhlja, počakamo nekaj trenutkov in dobijo naši možgani informacijo, in vplivajo na cel imunski sistem. Čutimo, kako se začnejo urejati pretoki v celem telesu. Ker pa vemo iz našega znanja, da koža našega lasišča pripada debelemu črevesu, kjer je življenjska energija in največ imunskega sistema. In mi vemo, da ko pri vsaki bolezni je okrnjena resorpcija in delovanje našega debelega črevesa, namažemo lasišče. Lasišče pripada debelemu črevesu. Zato pa tudi živali poznamo po dlaki in tudi pri ljudeh, če jim odpadajo lasi, vemo, da je hudo narobe, da v glavi temperatura ni v redu, da lasni mešički propadajo. Ko mi namažemo naše lasišče, začne ponovno prekrvavitev pravilna našega debelega črevesja, začne se pravilna resorpcija in pravilno čiščenje. Zato vsakemu, ki nas danes posluša, mu to svetujem, to je začetek aktiviranja imunskega sistema,
S tem, da če imunski sistem dela in dela celo telo, potem lahko ga tudi nutriramo in mu damo možnost, tako kot pravi dr. Vrca, da se brani, da lahko odreagira. Če je blokiran naš imunski sistem, mi ne moremo telesa pozdraviti, telo ne odreagira in ga ni zdravila in zdravnika na tem svetu, ki bi lahko sledil reakcijam v telesu. Jaz se nikjer nisem mogla podučiti, katere del kože pripada kateremu organu, poznam pa pregovor, ki pravi, ne hodi bos, da si ne boš prehladil ledvic, zato ker koža stopal pripada ledvicam. Vsem, ki vas kaj zanima, jutri je predavanje v Sevnici. Vsi, ki želite, jaz točno ne sem pozabila naslov, ampak pokličite 01 518 76 10, našo centralo v Ljubljani in vam bodo zagotovo povedali vsi, ki želite na predavanje v Sevnico. Predavanje vršimo tedensko in vsak drugi teden tudi v Ljubljani. Obrnite se na našo centralo, na številko, ki sem jo prej povedala. Tam boste lahko direktno vprašali tudi zdravnike o vsaki stvari, tako kot ste lahko zdaj poslušali dr. Vrco, boste poslušali tudi zdravnike. In tam vas bomo pravilno podučili in vam povedali tako, ki pije vodo in boste imeli tudi rezultate. Jaz sem presrečna, da sem prišla do tem letu tudi do konca tega, da lahko ljudem to povemo, da lahko povemo za ta proizvod. S tem proizvodom ljudje takoj boljše slišijo, tudi tisti, ki že od rojstva ne slišijo, vsi, ki imajo aparate, bolj čisti zvok, vsi lažje dihajo, prenehajo absolutno vse bolečine v telesu, ko začne delati imunski sistem. To z vso gotovostjo govorimo, da smo 2 meseca testirali na ljudeh in to v nekaj minutah na licu mesta, zato vse gledalce vabimo vse naše centre, ki jih je skoraj 30 po celi Sloveniji, da pridejo osebno in se prepričajo. Torej, ne bomo prodajali, ne bomo zavajali ljudi, sami z vsemi svojimi bolečinami pridete, brezplačno vam bomo ponudili pomoč, potem se boste pa sami lahko odločali. Torej, to je naš način in smo zelo veseli, da v tem veselem decembru vam lahko ponudimo tako veliko stvar, ki jo niti farmacija, niti medicina nima. In to na naraven način, brez stranskih učinkov. Jaz bi ta trenutek porabila, da vam voščim vesele praznike, dr. Vrci pa iskrena hvala, da je eden redkih, ki je zmogel z njegove vrste zdravnikov, da je prišel s to Slovenijo, kjer smo še dosti daleč za vso Evropo, da je povedal toliko velike resnice, tako velike resnice. Hvala, dr. Kenan. Jaz naredil ste veliko stvar za Slovenijo in hvala vsem, ki ste me gledali in hvala vsem, ki ste me podprli, da sem po 20 letih trdega dela zmogla to moč in sem prišla do konca. Hvala vsem, ki ste me gledali. Irma Gorevc, hvala lepa za te sklepne misli. Čisto za zaključek, v jednoj rečenici, šta bi vi poručili gledateljima po Sloveniji kao doktor? Ja bi poručio vašim gledateljima, ako se odluče da ih pogleda doktor, mi to možemo uraditi u januaru 26. Ja ću biti 5 dana u Sloveniji, u vašoj centralnoj ordinaciji. A svi ostali, bilo gdje da se sada i bilo gdje da nas gledaju, mogu doći u Sarajevo. Na našoj stranici uvijek možete naći www.planetzdravlja.bh.ba i mi po čitavom svijetu imamo pacijente. Želim sretne praznike svim vašim gledateljima, Božić i novogodišnje praznike i da čuvaju svoje zdravlje. Še to, mogoče en sekunda, dr. Vrca dela po moji metodi. Torej, dr. Vrca, hvala vam za zaupanje, on se ukvarja z mojo metodo, s termoregulacijo, hvala za zaupanje in hvala, da ste lahko povedal, kakšne velike uspehe imate z mojim načinom dela. Hvala lepa. No in prišli smo do konca, samo bistven stavek bom prevedel za zaključek.
od 26. januarja prihodnje leto bo dr. Kenan vrtca v Ljubljani 5 dni in če ste v kakršnikoli dilemah, potem lahko enostavno se dogovorite v eni od poslovalnic Planeta zdravja za srečanje z njim in boste lahko primerjali vse tiste vprašanja, ki so se vam v tem današnjem pogovoru odprla. Hvala obema za zanimivo decembrsko debato. Verjamem, da smo povedali veliko zanimivega, odprli cel kup nekih vprašanj, da bomo o tem razmišljali, o teh stvarih se je vsekakor potrebno pogovarjati. Vam, gledalci in gledalke, pa ostanimo vsi skupaj zdravi in gremo optimistično naprej. Srečno!